Balkans, dobrodošli na još jednoj live streamu, na još jednom, kako se kaže, streamanju ili druženju ili kako god već hoćete. I ako neko ima neke stvari da se pita oko Ahmadi religije, mira i svetlosti, evo tu sam pa mogu da vam predstavim šta znači biti sljedbenik Abba Sadika, šta znači biti supporter ili believer i u stvari vjernik u ove religije, što je u stvari ono što Islam. Ali dakle ljudi imaju možda poteškoće sa razumijevanjem religije, pa onda idu u neka razumijevanja da je religija nešto što bi bilo treba, ne znam, da bude dio neke tradicije ili neke zajednice u sklopu toga što dotična populacija ili ljudi dotične nacionalnosti vjeruju. Ali kako znamo, tomu nije tako. Zašto? Pa to je u stvari objasneno u Golod Wise-u, u knjigi Golod Wise, dakle Cilj mudraca, i itekako je objašnjeno. I ako pročitate Koran, ako pročitate Toru i ako pročitate Evanđelje, dakle Novi Zavjet, svakome čovjeku bude jasno da ova stvar što se zove religija je u stvari, kako je Abba Sadik objasnio u Rivalsima i u svim ovim objavama dugih godina kroz koje su vjernici Ahmadi religije of Peace and Light, dakle nije tako malo, jer nas ima dakle po cijelom svijetu, stvari po Europi do Indonezije, do Bliskog istoka, i u Ameriki, i u Australiji, dakle posvuda se nađu članovi i vjernici naše religije, tako da nije to ni tako nešto novo, ali ljudi odmah dakle vole da prave neku zbrku ili frku ili kako god to zovete, dakle ne želim to da nešto okoliša na tome nije tako, ali šta se to može, dakle ne možemo protiv samih sebe, pa ne možemo ni preko nekih stvari koje postoje na socijalnim medijima, pa šta ćemo, dakle ako ljudi ne osjećaju, dakle da budu dio nekih stvari što se religije tiče, onda nikoga ne možemo da uvjerimo ako čovjek sam ne želi da vjeruje. Dakle, mi možemo, dakle, čovjeka mu pokazati put, dakle ovdje je voda, dakle, ali svako mora sam da popije iz ove vode. Ali ako ne popije iz ove vode, onda baš nije na nama da sudimo tome, ali kako mi kažemo, dakle, Kaim će se dignuti sa ovom i ovom istinom, i kao takav se Kaim sa ovom istinom digao. Dakle, ako imate ikakav argument protiv toga, oni vas da ga iznesete, jer što se religije tiče, dakle, što se tiče testamenta, vasije, poslanika Mohameda, sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče Islama, što se tiče ove religije, što se zvala, dakle, sljedbenici Isusa Krista, koji je bilo nazvano kršćanstvo posle Konstantina u Niceji 325. I što se tiče judaizma kao takvog, dakle, ovi ljudi koji su išli sa Musom, dakle, ili sa Mojsijem, sa čovjekom koji se zvao, dakle, Moses, i može i to, dakle, da shvatamo u okvirima religije. I nije to ni tako teško za razumjeti, ako shvaćate o čemu pričam, da ako smo mi ljudi, dakle, onda smo potikli od ovih ljudi, smo mi u stvari
sinovi Adama, mi smo sinovi ovog čovjeka koji se zvao Adam i nastali smo, dakle, kako je objašnjeno ovim svetim tekstovima, kao što koliko god svetih tekstova ima, ali možemo i ići u dubine ovih svetih tekstova, zašto da ne, dakle, jer svi su, dakle, dobrodošli ovdje, nikoga ne izostavljamo, barem ja to ne činim, jer nikoga nisam nikada tjerao od ovdje da ide, ako mu se ne sviđa kanal, da ide nekamo drugdje. Ja to nikad nisam činio, ja sam rekao, gledaj, ako si te ne sviđa, idi na neki drugi kanal, traži neko drugo objašnjenje, jer ja baš volim da imam pristojnu debatu, ali ako ne može, ako mi se vrijeđa, ja ću možda dobaciti nekoliko riječi i pristojno reći sugovorcu, dakle, da napusti prostoriju ili ovaj kanal, jer ako se traži neka zbrka, može da idu na neki drugi kanal gdje stvari idu na neki nivo koji je možda malo više uzbudljiv, dakle, jer svakako ljudi vole, ne znam, ovu priču i dakle, kako se kaže, dakle, ovaj live streame gdje se diže buka, gdje se diže glas, gdje se diže, dakle, pritisak, dakle, ako čovjek nije pod pritiskom, onda baš svi kažu, dakle, pa šta je ovo, zašto je ovaj čovjek toliko miran, dakle, on mora da se dere, dakle, priča je o religiji. Gledajte, ja baš nikakvih problema nemam s tim da bi ja shvaćao, da bi ja trebao da vičem na ljude. Ne, ja sam, dakle, po svoj prirodi ja sam miran čovjek, dakle, ja sam miran čovjek, pričam sa vama vrlo mirno, ali kada se tiče stvari koji su historičke činjenice ili, dakle, facts, historical facts, gledajte, ja nemam nikakvih problema bilo kome objasniti da možda ljudi shvaćaju da to nije tako kao što je objasnio Abba Sadik i kao to ja ovdje vam objašnjavam, ali ja tu ne možem ništa. Dakle, ako vi mislite da vi znate bolje od toga i da znate stvari koje ja ne znam, možda ste u pravu, ali morate mi, dakle, objasniti zašto mislite, dakle, da ja kao čovjek na ovoj planeti i kao dakle, čovjek koji je bio ovdje i koji je ovdje na planeti 45 godina, zašto ja ne bi imao pravo da vjerujem u islamsku religiju kao takvu, dakle, da primim islam i kažem ešhedu in la ilaha illa ešhedu Muhammed abduhu wa rasuluhu, ešhedu ali in volimat meni muludih i huđežula, ešhedu Abba Sadik wa megdin muludih i huđežula. Zašto bi iko ko imao problema sa ovom činjenicom da ja mogu da svjedočim da u ovo vjerujem i zašto ja nemam pravo u ovo da vjerujem? Dakle, može bi bilo ko, ako ima vremena i ako ima, dakle, volju da bi ide objašnjavati, možemo da imamo baš pristojnu debatu, ali ne bih da ulazimo u ovo, jer svakako nije bolje da pričamo pristojno, da pričamo nekim okvirama realnim i da se možda nadovezemo na ove zadnje stvari. Dakle, stavio sam na kanal više novih dokumentaraca, više radim sa ovim na animiranom aspektu poziva Imam Mehdija, jer nekako volim da približim široj publiki ovaj koncept da ovo što mi predstavljamo kao vjernici religije Ahmadi Religion of Peace and Light nije neki bao, dakle, nije ovo, dakle, nešto da smo mi neki ekstremni ljudi koji bi željeli da smo pronašli to, ne. Ali ljudi koji su vjernici, mi kažemo da ljudi koji su vjernici trebaju, barem ja to kažem, trebaju da znaju istinu o religiji. Dakle, trebaju da znaju istinu o religiji, iako ja kao, moram da priznam, evo, baš sam malo, ponekad kad sam bio ne više tako mali, sam radio neku muziku, pa sam radio i, dakle, sa
nekim editorima, dakle imao sam i neke miksete i ono, ali neću sad o ovome, ali moram da kažem, ako idete na moju produkciju na ovom kanalu Arapil Balkans, ja vam moram saopštiti da ovo je moja autorska muzika i napravio sam je sam i baš mi je lijepo jer sam je sam napravio, jer volim da pravim po neki sample ovako i ovo i baš mi je fino kada napravim lijepi beat i ako neko to ne voli, dakle da ja kao musliman ne bi trebao da sviram muziku i da imam nekom miksetu, pa gledajte ljudi, ja svakako nisam ovdje da vam objašnjavam da nije sada da ja hoću da idem u show biznis, svakako da ne, ali kako je objasnio Abbas Salik da je i u stvari muzika, kako Abbas Salik shvaća, i on je naš imam, muzika kao takva nije nedozvoljena ako je u stvari upotrebljena za pozadinu pravljenja nekog ambijenta u video snimcima i kao takva ne znam zašto bi bila muzika zabranjena, dakle zašto bi neko shvaćao, dakle kada je neka muzika, dakle zašto bi neko pogodilo, dakle da se svira muzika, dakle. I svakako ako imamo susjede, ako imamo komšije, dakle koji ne vole muziku, onda moramo da stišamo muziku i da pričamo vrlo polako i vrlo tiho, da nas niko ne čuje, jer dakle, ako imamo susjede koji su osjetljivi na muziku, svakako nije lijepo, ali ako je ovo na netu, na primjer, zašto da ovaj čovjek kaže zašto se svira ova muzika i zašto, ja mu kažem zašto, ako se ti ne sviđa, ne produžiš na neki video snimku gdje će ljudi biti tiho, dakle, ili gdje će govoriti bez muzike, dakle, gdje će sediti u krugu, dakle, i govoriti bez muzike, da ih ništa ne dotiče, dakle, da imaju potpuno privatnost i totalni fokus svog uma na onome što govore, dakle, da ih ništa ne uzurpira iz vanjske okoline, Bože ne daj, dakle, da Bože ne daj, astakfurullah, ako nekog čuje, dakle, da i šum dolazi u krug nekih ljudi, dakle, nemojte da uzrujavate neke ljudi, jer su tako osjetljivi, dakle, i ako se prosvira, dakle, neka pjesmica tamo, baš kažu, dakle, ma daj stišaj to da ne čujem, dakle, i šta se tu može, gledajte, klinci rastu, slušaju ove stvari gdje i mene, dakle, ponekad bi im rekao, gledaj, sine, daj ovu muziku malo stišaj, jer mi ide na, znate što, ali ne mogu ovo da kažem, jer sam previše moralan i, dakle, moram da imam islamske morale i manire, ako me shvaćate, dakle, jer svi znamo da muslimani trebaju da imaju najviše morale i manire od svih vjernika, od svih vjernicima u monotizmu. To je prirodno ko bijeli dan usred bijelog dana. I kao takav islam od uvijek je postao kao takav, kao da ljudi, muslimani, su bili uvijek najpristojniji ljudi, uvijek. Dakle, ako se priča o religiji islamu, dakle, da ste ikad rekli nekog muslimana, dakle, da je on nepristojan, pa naravno da niste, dakle, ni ja, musliman, nikada nisam rekao, baš si sada nepristojan, zašto si ovako nepristojan i zašto mi dobacuješ ove stvari ovdje. Nisam to rekao nikakvom muslimanu nikad, dakle, jer se to, dakle, kao kažemo Slovenci, ne spodobi, dakle, nije pristojno da se kaže nekom, ako je nepristojan do mene, ja nemam srca da mu kažem, dakle, brate, baš si nepristojan, dakle, ne pristoji ti tebi kao muslimanu da budeš nepristojan do mene, ne mogu to da kažem, dakle, jer bi uvrijedio lika, dakle, ovog lika koji zove sebe musliman, uvrijedio bi lika, dakle, da mi kaže, dakle, da je on nepristojan do mene i kaže, baš si nepristojan do ti mene.
ovakvih igrica smo se igrali u maloj školi, dakle, više puta kad smo se tukli palijima i čeličnim štapima, gledajte. Nemojte da mi dobacujete ovdje ove poruke, dobrote i slatkih riječi, jer smo završili sa ovom pričom i stavio sam na kanal ove ljude, dakle, možda je malo komički i baš ironički kad je čovjek došao, dakle, i kazao, dakle, your Mahdi said that Jesus is Allah. I ja sam objasnio da Abba Sadik nikad to nije rekao, dakle, Abba Sadik nikad nije rekao da je Isus Krist Bog, da je Isus Krist Allah, nikad nije to rekao. I nikad nije rekao da je Muhammed Allah. Što sam likovu objasnio, dakle, da treba da shvati, da uzme u ruke ovo što mi propovedemo, dakle, da je u knjigi Golod 20 objašnjeno rangovi religije po tome što islamske škole, hauze i sve islamske škole uče da kako ide u ovi rangovi u religiji. Dakle, prvo prorok, iznad njega poslanik, iznad njega imam i najviši rang je Allah u kreaciji, dakle Bog u kreaciji. I to mnogi učenjaci proučavaju i uče ovoliko kako se shvaćaju, ali oni si daju rangove po tome što oni shvaćaju da njima pristoji i daju si baš fini turban na glavu i kažu, dakle, ti sad, dakle, ovi ispod mene, svi mene moraju slušati i skupa ćemo se okupljati, imati ovo zajednico i imat ćemo skupove i molit ćemo se skupa i da bome dati ćete meni sve što imate i baš će nam biti lijepo i tako ćemo postojati za svih vremena, za sva vremena. I to je to, dakle, ali lik možda je shvatio, možda nije, posle toga malo je počeo da kašlje, možda uzmem još neki insert iz ovog snimka, jer sam baš, mi je bilo super, baš sam se danas lijepo nasmijao kad sam dao ovaj video gore, ali šta se tu može, dakle, ponekad neki ljudi baš dođu usred bijela dana i nasvrgnu sa najljepšim odgovora i žele da znaju. I ja svakako ovdje kao čovjek, kad se nalazim ovdje, baš mi je fino da objasnim ljudima šta traže od religije, šta traže da znaju i kao takva, evo, napravio sam, ako pogledate na engleskom jeziku, dakle, usporedbu, možda napravim još neku, dakle, ovu animiranu usporedbu, možda sa malo više efekata, potrudit ću se da bude malo više interaktivno, možda da se ovi likovi malo više miču i malo više, dakle, da bude gibljiva slika, dakle, da likovi u njoj gibaju, da bude više animirano, da bude, ajde, zašto da ne, da napravimo neki interaktivni magna serijal, zašto da ne gledate. Baš mi je fino da i možda djeca ovih posljednjih vremena, mala djeca, dakle, kojima njihovi roditelji kupuju slatkiše i koji im kupuju bombone i PlayStation 5 i sve moguće vrste i nizove igračka digitalnih i Tamagotchija, sve, da nauče nešto lijepo iz nekog interaktivnog crtića koji može da pogledaju kad bude mogli vremeno, kad baš šaraju po vašim telefonima. Alhamdulillah, zašto da ne gledate? Zašto da ne bi ljudi imali priliku, dakle, da nešto lijepo, dakle, pogledaju neki crtić o religiji i kažu, pa sam pogledao, dakle, nešto lijepo, znam da sam naučio u 10 minuta sve što trebam da znam u religiji. Dakle, i tata kaže, nemoj sine to nikome da kažeš, dakle, nemoj da i pominješ kome da ti znaš bilo šta u religiji. I zašto? Jer je ovo opasno, dakle, sine, opasno je za tebe da znaš pre nego što bi trebao da znaš
išta o religiji. Da li me shvaćate o čemu vam ja pričam? Dakle, da je postao, dakle, da, i baš je zanimljivo, ako si pogledate, dakle, možda ću staviti, jer prošli put sam gledao, kao što sam govorio, intervju sa profesorom Rasfarom i profesorom Massimom Intervinom, i profesor Rasfar, on je rekao, dakle, da on je počeo pričati na nekom univerzitetu u Americi, dakle, u Americi je počeo među akademicima da priča i pominjao je, dakle, riječ Bog. Pominjao je čovjek riječ Bog i šta se mu dogodilo, dakle, prekinuli su lika i kazali, nemoj o ovome da pričaš, dakle, nemoj da pričaš o riječi Bog, nemoj ni da ga pominješ, jer je riječ Bog zabranjena, dakle, nemoj da, prekinit ćemo te i nećeš više nikad da govoriš o Bogu, dakle, i stavit ćemo te izvan svih univerziteta i izvan svih predavanja. Zašto? Jer je zabranjeno govoriti o Bogu dakle, javno na univerzitetima. Zašto? Jer je, dakle, u Americi previše, kako kažu, nepristojno, dakle, odmah kažu, dakle, ne kažu, dakle, možda ovo nije ovo što je, dakle, možda nije, ne, sve je više ovako zavrnuto ili dakle, možda i neki filmovi, neki snimci govore što se u stvari događa, ali šta se tu može? Mi smo ovdje da govorimo istinu i mi smo ovdje da predstavljamo ono što religija treba da bude. Dakle, ako želimo da budemo ljudi na ovom planeti i da znamo istinu o religiji. Dakle, zašto je teško razumjeti, dakle, da ako pogledamo istoriju, ako pogledamo sada, usporedimo sve ove akademice, sve ove knjige, novele i sve ove historijske događaje što su se dogodili u prošlosti, svakako ne možemo izvan toga da religija je bila više puta manipulisana, da je više puta bila izrabljavanja od strane vlasti, od strane svećenika, od strane klerika, od strane kraljeva i od strane različitih ljudi koji su imali, dakle, koristi, u stvari su profitirali na tome i ako nije bila svrha religije o tome da se profitira, neki ljudi su baš rekli, dakle, zašto bi mi ovdje postojali da mi ne profitiramo od religije? Pa čovječe, šta je sa tobom? Dakle, mi moramo ovdje da imamo pare, dakle, pa mi smo ljudi, dakle, zašto mi sada ne bi trebali da zarađivamo na religiji? Šta je sa tobom? Dakle, igraš ovdje nekog hermita, da li misliš da ćeš postići nešto sa ovim što da uvjeravaš ljude, dakle, da odbacuju materijalni život? Ma daj, poludio si čovjek i stvarno si pobulazni. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dragi brate Mohamed, dobrodošao na ROPL Balkans. Evo, baš sam počeo da pričam o ovome što bi trebala religija da bude, i ako si škicnuo na kanal, ako si išao da pogledaš malo na ROPL Balkans, stavio sam, mislim da 4-5 dokumentaraca po 10 minuta, nekoliko su kraći, možda napravim i dulje, malo više dugačke kad budem imao vremena, ali za sad ja mislim da nema potrebe i da su stvari više manje tamo gdje trebaju da budu i tamo gdje bi ljudi možda trebali tražiti odgovor na svoje pitanja, dakle, i na odgovor zašto ljudi shvaćaju da bi trebali imati pravo da kažu ne. Dakle, da kada im kažu političari idite na glasanje,
idite, glasajte za ovog i ovog. Da, imaju pravo reći ne. Da, zašto ne bi imali ovo pravo? Kad demokracija ti govori, dakle, ti imaš pravo. Šta imaš pravo? Pa, da li imaš pravo da ne glasaš? Imaš pravo, dakle, imaš pravo. I mi ti kažemo, u pravu si. Ako ne ideš da glasaš, u pravu si. Dakle, imaš pravo i u pravu si, ali šta će biti sa tobom, to je druga stvar. I Isus Krist je govorio, dakle, oni koji traže, saznaće i shvatit će istinu, dakle, i vladat će nad svima, ali svakako kada shvate, bit će to teško, jer u stvari teško je shvatiti dakle, istinu o religiji i u stvari da je religija čovjek. Da je religija, da ne možeš, dakle, ako slijediš nekog čovjeka i kažeš, dakle, ako mu daješ prisegu lojalnosti, dakle, ako kažeš, dakle, da kažeš, priznajem, svjedočim da je Mohamed dakle, sluga i poslanik i prorok i svjedočim da nema drugih boga osim Allaha. Dakle, svakako je lako i izreći ovih par riječi, ali nije lako ovo slijediti, dakle, hodati ovim putem. I ako, dakle, možda ljudi shvaćaju da ti baš nešto znaš i svakako ja moram da kažem da u posljednje, ne znam, 2 tjedna nakon što sam stavio ovih par videa, klone me se, dakle, svi ovi koji su bili na kanalu, dakle, koji su bili tako vehementni, dakle, su rekli nemoj da govoriš ovo, nemoj da govoriš ovo. Evo, njih više nema. Nema nikog, evo Mohamed, evo, Mohamed iz Utaha je dobacio komentar i rekao, dakle, da, evo sad ću brati, sjeli smo da jedemo, pa za sad samo služam. Evo, vidiš, baš su se, manili su se mene i lišili su me svake odgovornosti na ovom da ja odgovaram za njihove riječi, dakle. Jer bi trebao, dakle, ako bi pričali oni nepristojno, meni je baš neugodno, dakle, staviti, ako su neke neugodne riječi, baš mi je ono, baš je šteta da ne mogu ovo da stavim na internet, jer lik je prokleo sve, dakle, i lik je prokleo sve i bacio je najgorke riječi i nakon toga, dakle, shvatio je da je on musliman i da mi nismo. Dakle, on je to shvatio i rekao je, proklinjem vas sve, dakle, vi ste nevjernici i samo ja imam pravo da sam musliman. Gledaj čovječe, imaš pravo, dakle, svako ima pravo birat onog koji želi da bira, sve, lako njemu ko može da bira i koji odabire, dakle, da, svakako. Sve se vraća njemu jer i sve se plaća njemu, ali onda sve se vraća nekom drugom, ali to je druga priča. Dakle, ovo darmičko kolo i karmičko kolo baš ide sa rukom u rukom i to kada ljudi budu malo smislili i promislili i vidjeli, gledaj, ovaj lik stvarno upravo je, dakle, Abbas Sadik je, vidiš, govorio je istinu, dakle, ovaj lik govori istinu i kada ono shvati, dakle, već će ih pogodi, dakle, i shvatit će, dakle, da su daleko, dakle, promašili ovo svrhu, zašto bi trebali ljudi biti ovdje i svakako neki ljudi su to shvatili, dakle, ima ljudi, ništa ne kažem. Ja nemam ništa protiv ljudi koji su išli nekamo u prirodu. Ja znam lika, evo, išao je dakle, barefoot, bos je išao lik u šumu, dakle, bacio je cipele, bacio ih je i išao je u šumu i živio je od sjemenki. Napravio je kuću od drveta. Prvo je nasjeko drva, znam lika, iz mog grada je, evo, nasjeko je drva, napravio je kuću i posadio je biljke. Nije posadio nikakvo ilegalne biljke, da se razumemo prvo,
dakle, i postavio je ovu kuću na zemlji koju je sam kupio. Prvo, kupio je zemlju, onda je napravio kuću, a onda je posadio biljke, dakle, povrće i voće da ima nešto da jede i lik je živio od toga. Dakle, napravio je svoju permakulturu i objašnjavao je ljudima, dakle, njega su zvali na škole, dakle, da objašnjava, dakle, maloj djeci kako bi trebali da žive, dakle, kako bi likovi u prirodi trebali, dakle, da priroda nije, dakle, sad idemo, dakle, da tata uzme pušku i da lovi medvjede, dakle, da lovi medvjede okolo sa puškom i da idemo da se igramo, dakle, dakle, svakako, ako je neko gladan i ako ima dozvolu za lov, dakle, za lovit medvjede, onda svakako može da ide i uzme pušku i ide na medvjeda. Šta će mu ljepše da dođe? Ali baš ovaj lik kojeg ja znam nije takav i kao takav je išao i objašnjavao ljudima da priroda u stvari u prirodi se sve vraća. Dakle, ako mi uložimo u sjemenku u zemlju, dakle, u prirodnim sklopu ekosistema, dakle, može baš nešto lijepo da izraste iz toga. I onda plodove možemo da poberemo, ako nam ih ne poderu komšije ili naši vrli sugrađani, onda možemo baš da lijepo jedemo prirodnu organsku hranu i živimo od toga. Dakle, i svi su, dakle, gledali njega ko 7. svjetsko čudo i rekli dakle, ovaj čovjek je poludio, dakle, i prošleđemo da objašnjavam, dakle, da li ti nije ništa jasno, dakle, da li ti, ako ti to počneš da radiš, svi će pokušati da svi to da počnu da rade, dakle, pa šta, dakle, šta bi bilo krivo nekome ako bi neko počeo to da radi, dakle, ako bi svi počeli da radi, baš bi bilo lijepo, dakle, vratili bi se prirodi, niko ne bi bio, dakle, ljubomoran i niko ne bi bio otimalo komšiji ono što ima komšija i niko ne bi uzimao ljudima ono što se uzima ljudima i svi bi živjeli lijepo i sretno do kraja svojih dni, zar ne? Svakako da ne, ali može da, dakle, ja znam ljudi koji baš lijepo sa prirodom žive, koji su napravili rastlinjak, koji žive od prirode i baš u nekim zemaljama to je fino i prirodno, ali kada se to upotrebljava u političke svrhe, onda to baš nije ovoliko u redu kao se mnogima čini da možda i je u redu, ali šta se tu može? Neki ljudi baš vole da i prirodu mešaju u politiku. Ja ništa ne kažem, možda ponekad je to i dobro ako se neko zaradi od ovog, ali da se ovo upotrebljava na neke namjere koji nisu u svrhu sa moralom i etikom i njegovom, dakle, propovednovištom ili jakinom i dinom i religijom u ono što on vjeruje da priča, onda svakako to nije baš moralno etički moralno, ali šta se tu može? Mi kažemo da ako je čovjek onda da to u humanitarne svrhe, onda alhamdulillah i svaki čovjek koji da nešto za svog sočovjeka uvijek se poštuje dobro djelo, alhamdulillah. Alaikum salam, Sana, dobrodošla na ROPL Balkans. Evo, danas sam se malo razgovorio o više tema, dakle govorio sam kako ljudi dolaze na ROPL Balkans i da da misle da kada podižu glas i kada govore sa nekom autoritetom, dakle da smo mi kafiri, da može svako da govori, ali ja sam se više odlučio da ovim ljudima neću više dat ovu, kako se kaže, šansu
neću im dati šansu ili mogućnost da pričaju loše na ovom kanalu, jer onda ne mogu da stavim live na net, dakle, ne mogu da stavim, evo, Šamsu, evo, nemoj da Sansu od Stark familije dajemo, dakle, baš ne možemo sad Sansu Stark da dajemo nekamo, nije ovo Game of Thrones. Gledaj, u stvari su stvari vrlo jednostavne. I objašnjavao sam ovo, dakle, da i nekoliko ljudi shvatili, dakle, ako idemo, dakle, u ovo riječ, dakle, Balkan, dakle, it's, dakle, Bal su bio i možemo mi na masken bal, dakle, idemo na food bal, dakle, idemo na Balkan i svakako ovo, kad se kaže na Balkanu, to su ovi Balkanci, dakle, oni imaju Balkanalije, dakle, šta su imali Rimljani? Oni su imali Saturnalije. I ono, svi ljudi, dakle, ako ide u istorijima, dajte, nismo se jučer rodili, jesmo, ali ne možemo ovo da pričamo u nekim krugovima koji su osjetljivi dušnici, kažemo, nemoj, dakle, ovako, mi idemo u crkvu i to je tradicija koja treba da se poštuje i zbog toga mi ovdje postojimo i baš se imaju lijepo. Zašto se ne bi imali lijepo? Dakle, ako su članovi crkve ovi i ove, ako su člani ovi i ove zajednice, super, zašto da ne? Samo da se mi družimo, samo da smo mi prijatelji i ako smo za dobru volju, dakle za volju poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, i ako priznajemo da je svrha religije, da upoznamo istinu o religiji, onda možemo da pričamo otvoreno. I zašto da ne bi pričali otvoreno? Zašto da ne bili šetali okolo otvorenog uma i otvorenih ruku i primili svakog čovjeka i zagrlili ga u svoj zagrljaj i kazali, evo, ja sam čovjek, ti si čovjek, zašto ne shvatimo da smo mi ljudi, da ne trebamo da se svađamo, dakle, da se dobacujemo riječi drugome i da možemo da pričamo kao ljudi i pristojno, iako je neko musliman, iako je neko kršćan. Zašto? Pa stavio sam na kanal, zašto? Da, u stvari, i islam i kršćanstvo, dakle, su vrlo bliski i napravio sam kraći video, ja mislim da je 2-3 minute, dakle, da ovi, dakle, i u Languedocu i na području Balkana, kako kažu u Englezi, na Rugged Balkans, su se stvorili ove zajednice koje su se protivile ovom institucionalnim priči o religiji i baš su stvorili zajednicu koji se poštuje. Dakle, ohranili su se korijeni do dan danas. Dakle. I to je dokaz. Šta je to dokaz? Da u stvari trebaju da ljudi imaju u glavi, dakle, da ono što kaže neko, kaže zbog toga da ima barem neko korist od toga što priča. Dakle, ja od vas imam korist da sa vama mogu da pričam, jer mi je baš super da na svake toliko vremena da pričam otvoreno o religiji i da pričam ono što želim da pričam i da ako neko želi da priča otvoreno sa mnom, baš je lijepo kad pričamo oko ljudi i baš je super da ste svi ovdje i baš je lijepo što je išlo 45 minutna mimo. Ja samo da vidim ako ima nekog gosta, ako želi da se uključi, ja mislim da nema. I to je to za ovo nedeljsko veče. Ja se nadam da sam bio dovoljno konkretan, da sam ispričao barem koliko toliko koherentno i onoliko moralno i etički i religiozni pristojno kao dotiče nekom čovjeku koji zove sebe musliman. I hvala Sana, hvala Muhammed i hvala svi koji me pratite na kanalu. Vidimo se, inšallah,
uskoro i budite dobro i assalamu alaikum.